Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Achkakunami yuytukunchik mandak Diospak shutita mana yangamanta rimanaka imata nisha nikuskata alli entendishkata yachashkata. Shinakakpipish mana kanchu paypak shutipi imata rimanalla mana kashpaka yangamanta ya Diospak shutita rimanalla. Ashtawanka ya Dios imashina kashkata ñukanchik kikin kawsaypi yanganchinami kan. Ñuka kantamandak Diospak shutitaka ama yangamanta rimangichu. Ñukaka mayhampish ñuka shutita yangamanta rimaktaka llakichishatagmi. Imanalla shamupasun kuyak Dios bendiciachun. Pagi kikinkuna chaskishkamanta acompañashkamanta Diospakshimimanta rikushpa yachashpa katingapaq. Kunankañami rikushun
kimsa mandashkamanta, chunka mandashkakunamantami rikuspa yachashpa shamunchik. Shinakakpipish Dioswan ñukanchik shuk apanakuyta kallarinapakka mana kallarinchikchu mandashkakunata paktachishpa mandashkakunata rurashpa. Kallari mandashkaka ñukapak randi shuktak Diosta ama charinkichikchu ninmi. Katik mandashkaka imaman rikchakkunata rurashpa pakta kumurinkichikman pakta adorankichikman ninmi. Kunanka rikusun yachashunmi ñukanchik imalla rimashka shimikunaka mayvalik kashkata, chinallatik shutikunaka mayvalik kashkata rikusun. Proverbios capítulo 18 verso 21 pi rimakun ñukanchik rimashka shimikuna poderta charishkata. Rimakunmi ñukanchik hazupi ñukanchik rimaypika wañuypish kawsaypish tiyaytukushkata. Kikin hazullatakmi kawsaypipish mana kashpaka wañuypipish churan. Shimimanta ima llukshichun munashpapish chayllatatagmi mikunga. Chinallatik katikpika yuyarinami kanchik shutikunaka mayvalikuna kashkata. Chaypakka allimi kan ñukanchik yuyarina Moisés y a Dios on parlashkata, y a Dios mi Moisés ta mandarka Israel llaktata Egipto llaktamanta kishpichigrichun llukichigrichun. Chaypimi payka pipak shutipitik shamungi, pitik mandarka ima shutitik nishpika ima tatik nisha nishpa tapurka. Chaytami Éxodo capítulo 3 verso 13-14 kaytanin. Shinanikpipish Moiséska kashnami nirka. Israel kunapagman chayashpaka, kankunapag ñawpa yayakunapag Dios mi ñukataka kankunapagman kachan nishpika paykunaka payka ima shutitigari ningakunami. Chashna nikpika ñukaka ima tatak nishari nirkami. Chashna nikpimi Tayta Dioska ñukaka ñukami kani, ñukami kanimi kankunapagman kachan ningi nirkami. Kay punllakunapi ñukanchik gentikunapagka shutikunaka yanga shinallami kan. Shinapish hebreo rimaypika shutikunaka imata ninatami charirka. Shutikunaka kashkatatik rimakkunami karka. Ashtawantikka pikashkata mayjankashkata rimakmi karka. Y Diospak shutikunamanta rimashpaka tawka shutikunatami charinchik. Tawka shinami y Dioska riksirin paypak pueblo manka tawka shutikunatami ocupan. Chaymantami kay kimsa mandashkapika nin ñuka kantamantak Diospak shutitaka ama yangamanta rimankichu. Ñukaka mayjampish ñuka shutita yangamanta rimaktaka llakichishatagmi. Isaías capítulo 57 verso 15 kaytanin mantak Dioska wiñayta hawapachapi kawsagmi tukuyta yalli hatun Diosmi. Payka hucha illak Dios shutimi. Paymi kashnanin. Ñukaka ima hucha illakmi kani. Hawa pachapimi kawsani. Shinakashpapish llakiwan kajkunata shungu fakirishkakunata ayudashpa paykunapaj kawsayta cuidankapaj kushichinkapagmi kay pachapipish kani. Llakipi kajkunawan alli shungu kajkunawanmi purini. Ñukaka mana wiñayta huchachishpa llakichikushallachu. Mana wiñayta fiñaylla kawsakushachu. Ñuka chashnalla kawsakpika ñuka rurashka runakunaka tukuykunami wañunman. Rimakun y a Dios pikashkata, y a Dios imashina kashkata. Chinallatik kay Isaías librollapitik rimakunmi Mesías wacharinamanta chinallatik pay mandanamanta. Y kaypi rimakun paypak shutikunamanta imashina riksichirin ñukanchikman. Ñukanchikmanka churitamari kushka, chay wawamari wacharishka, paypak makipimari mandanataka churashka, paytaka mancharina, kunaj, tukuyta mishak Dios, wiñayta kawsak yaya, sumak kawsaypi churak hatun mandak ningakunami, paymi tukuy llakita tukuchinga. Shinashpaka kay shutikunaka rikuchinmi mayjan kashkata pi kashkata, mancharina, kunaj, tukuyta mishak Dios, wiñayta kawsak yaya, sumak kawsaypi churak hatun mandak. Y a Dios katawka shutikunatami ocupan, ñukanchikman riksirinkapajka. Shinallatik San Mateo 1:21 pipish rimakunmi Jesús pak shuti imata nishanishkata payka pikashkata. Chaytami shutikunaka rimakkarka rikuchikkarka kay Antiguo Testamento hebreo rimipika. Ninga Dios pakshimi payka kari wawatami wachagrin. Chay wawataka Jesús shutita shutichingi. Paymi paypak Israelkunataka huchakunamanta kishpichinga nirkami. Shinallatik Jesús pak shutimanta rimakun kay Apocalipsis 19:13-16 pi imata nishanishkata imata pay rurana kashkata payka yawariyashka churanata churarishkami karka payka Dios rimashka shimi shutimi paypak churanapipish changa uripipish chashna shutitami kishkashka karka hatun mandakkunata hatun mandak apukunapaq hatun apu. Kay versukunata uyashpaka y a Diospak shutita mana yanga rimana mana yanga okupana kashkamantaka imata nishanikushkatatik krinchi imatashi nishaninga y a Diospak shutita yanga rimana maypishkachu mana alliyurishpa rimana okupanaka. San Mateo 1:23 penin kariwan manarich chayarinakushka warmi chichushpa kari wawata wachangami paypak shutika Emanuel mikanga nishkami karka.
Kay shutika Tayta Dios ñukanchikwanmi nishaninmi. Chinallatik Apocalipsis 1:8 nin kallari ashina tukuri seta shinami ñukaka tukuyta kallarichikpish tukurichikpish kani. Kunanpish ñawpapish ñukallatakmi kani. Ñukallatakmi shamusha. Tukuyta ruraytukukmi kani ninmi mandak Dioska. Ya Diospak shutimanta rimashpaka rikuchikun yachaqchachikunmi pay imashina kashkata imallata ruq kashkata. Chaymantami maybalik kan ñukanchik yurina imashinatik rimakunchik imatatik rimakunchik. Chinallatik ya Diospak shutita imalayatik ñukanchikka okupakunchik. Ñukanchikka ni pipak shutipi mana juranachu kanchik. Ashtawanpish ñukanchik ari nishkaka ari kanakan kuti ñukanchik mana nishkaka mana kanakan. Chaymi kikin ñuka ya Diospak shutitaka alli okupana kanchik yuyaypi charina kanchik ama panda huchallinkapak ama yanka okupankapak ya Diospak shutita. Achka kutin hawalla maypish kachun mana alli yuyarishpa rimanchiklla okupanchiklla ya Diospak shutitaka. Shinapish ya Dioska nikunmi ama chayta runkichik chayka harkashkami kan. Rikunchik wakin ejemploskuna kay Antiguo Testamentopi ñukanchik ya Diospak shimita mana yanka okupana kashkata yuyachin rikuchin. Salmo 139, verso 19 manta 21 kama kayta nin. Tayta Diosa kanta mana manchak runataka kawsayta kichwilla. Chay wañuchik runakunataka ñukamanta anchuchilla. Paykunaka kantaka millay shimikunawanmi kaminkuna. Kanta fiñaqkunaka kaminkapakllami kanpak shutita yurinkuna. Mandak Diosa kanta fiñaqkunataka manachu fiñani imatagari. Kanta qhariaqkunataka mana fiñarishpa rikunallachu imatagari. Ya Diospak shutita yanka okupashpaka pay imashina kashkatami yankanchikunchik. San Mateo capítulo 12 verso 22 manta uriman kayta nin. Chay hipami Jesuspakmanka shuk runata pushamurkakuna. Chay runaka supay hapishka kashkamanta mana rikuq mana rimaqmi karka. Jesus asiyachikpika chay runaka rimarkallami rikurkallami. Tukuy chayta rikuqkunaka achkata mancharishpami kay runaka Davidpak churichuk imashik ninakurkakuna. Chashna ninakukta fariseokuna uyashpaka kashnami nirkakuna. Kay runaka supaykunata mandak Beelzebuwan kashpamari supaykunataka llukshichik ninakurkakunami. Paykuna chashna yuyakukta yachashpami Jesuska kashna nirka. Mayjan llaqtata mandaqkunapura phiñanakushpa chawpirishpa kay shuk makanakukpika paykuna mandakushkaka chingarinmanllami. Shinallatak mayjan pueblopi kawsaqkuna kashpa wasi ukupurakuna kashpapish phiñanakushpaka chikan yarinmanllami. Shinallatik Satanaspish pay mandakushka supaykunallatatik llukshichishpa kachashpaka paykunapura phiñanakushka kashpallamari chashna ruranman. Shina rurashpaka payka ña mana mandashpa kati tukunmanchu. Kayta yurichigari ñukataka Beelzebuwan kashpamari supaykunata llukshichik ninkichikmi. Kutin kankunapak yachakuqkunaka piwan kashpatak supaykunataka llukshichik rikichik. Paykunallatakmari kankuna ñukata panda huchachikushkataka rikuchin. Ashtawanpish ñukaka Diospak espirituwan kashpamari supaykunata llukshichini. Chashna rurashkamari Tayta Dios ña kankunata manday kallarishkataka rikuchin. Pipish mayjan qhari runapak wasimanta imata suwasha nishpaka paytaraqmi watan. Mana paytaraq watashpaka mana yaykuy tukunchu. Payta watashpallami wasiman yaykushpa imatapish suwaytukun. Pipish ñukata mana huyaqka ñukata phiñaqmi. Mayjanpish mana ñukawan tukushpa tandachikka ñuka tandachishkatapish kayta chayta shitanllami. Chaymantami kankunamanka willani Dioska pi ima millayta ruraqpipish payta hamikpipish chay huchataka anchuchingami. Ashtawanpish Diospak espirituta phiñashpa hamishka huchataka manataq anchuchingachu. Runaychayuq ñukata phiñashpa hamishkataka Dioska perdonangami. Ashtawanpish Diospak huchayllak espirituta hamishkataka kay pachapipish shamuq punllakunapish manataq perdonangachu. Kashna yuyarishun. Alli yurata charikka chay yurapika alli granumi fukun. Mana alli yurata charikpipish chay yurapika ima alli grano mana fukunchu. Ima yura kashkataka granoskapi rikunallami. Culebra shina millay runakuna chasnatak millaykuna kashkamantaka imashinataq allitaka rimay tukunkichikri. Shunkupi junta tiyashkatami simiwanka rimankichik. Alli runaka kikin shunkupi alli yuykunata charishkamantami imatapish allikunataka riman. Millay runapish paypak shunkupi millay yuykunata charishkamantami imatapish millay shimikunallata riman. Kankunaman wishanimi kankuna ima rurashkataka Dios rikuchi punllapimi imatapish mana yurishpa rimarishkakunataka rikuchinkichik. Chaypika allita rimashka kakpika
Dioska allimi kangi ningami, mana allita rimashka kakpika, kantaka hatun llakiman kachangami nirkami. Tawkashinami ñukanchikka mandak Diospak shutitaka, yanga rimaytukunchik, yanga okupaytukunchik. Shukmi kan ñukanchik ari nishkakunata mana paktachina. Santiago 5:12 pinin, ñuka wawki panikuna, tukuymanta yallika, imamantapish mana rullakushkata rikuchisha nishpa, ama hawapacha, kay pacha nichikchu, ima shuktakpak shutipipish, ama imata nichikchu, ashtawanpish ama llakipi urmangapajka, ari ninakakpika ari nichik, mana ninakakpika mana nichik. Katikpika ya Diospak munaytami, ñukanchik munashkaman apaytukunchik, Jeremías capítulo 14 verso 13 y 14 kashna nin. Chasnanikpimi ñukaka kashna nirkani. Manda hatun Diosa, kanmanta willakkunaka paykunamanka, pi mana espadawan wañuchinaman shamukta rikungichikchu, kankunapajka yarikaypish mana tiyangachu. Ashtawanpish Dioska, kay llaktapika mana tukurik sumak kawsaytami kushaninmi nishpami willankuna nirkami. Chasnanikpimi mandak Dioska kashna nirka, kay willakkunaka rullashpallamari, ñuka shutipi chasna willakunkuna. Paykunataka manapish ñukaka willanaman kachashkanichu, imallatapish mana nishkanichu, manapish muskuypish hina ñuka rikuchishkata rikunkunachu, ashtawanpish adivinashpallamari, paykunapak shunqu yuyashkata willashpa kankunataka umakunkuna. Kayta ñukanchik yuyipi charina kanchik, tawkakunami kay punllakunapi chayshina nikkuna, ñukaman Dios remarka, Diosmi kayta nirka nishpa, shamukkuna huchuyukkuna tiyan, y chayta ñukanchik yuyipi charishun. Paykunapak kikin munimanta hintikuna shamukuytukunkuna, y chashna ya Diospak shutita yanga okupakunkuna. Chinallatik ñukanchikka ya Diospak shutita yanga okupanchik, ñukanchik kawsaypi mana Diospak munashkashina kawsakushkamanta. Ñukanchik shimillawan kayta chayta ninchik, shinapish ñukanchik kawsayka ladupi, karupi kan ya Diosmanta. San Mateo 15:8-9 kayta nin. Kay runakunaka shimillawanmi ñukataka adoraq tukunkuna, ashtawanpish shunqupika shuktaktami yuyakun. Yangallami ñukataka yuyarik tukunkuna, yachachishpapish, yangallami ñukata yuyarik tukunkuna, yachachishpapish runakuna yachachishkallatami, ñukamanta yachachikshina yachachinkuna nishkami nirka. Isaías 29:13 pish nin, chaymantami hatun Dioska kashna nin, kay runakunaka, ñukataka hawa shimillawanmi yurinkuna, shimillawanmi ñukataka mañankuna, ashtawanpish paykunapak shunqupika, shuktaktami yuyakunkuna. Ñukata kazunchik nishpapish, runakuna mandashkata, shuktakuna yachachishkallatami rurankuna. Ama krichishka, ama umashka kankapajka, ya Diospak shimitami yachana kanchik, ya Diospak shimitami rizana kanchik, ya Diospak shimiwanmi chimbapurana kanchik, shuktikuna kayta chayta nishpa yachachishkataka, ya Diospantami shamunchik, Diosmi kashna nirka, muskuypimi ñukaman rimarka nijkunataka mana krinachu kanchik, ashtawanpish Diospak shimiwan chimbapurashun. Y chayta rimakun kay versukunapi. Y chashna paykunaka ya Diospak shutita yanga okupakunkuna. Shinallatik ñukanchikka nitukunchikmi, Dios ñukata huyan, shinapish mana riqsinchikchu, shinapish payka mana riqsinchu. San Mateo capítulo 7 verso 21-23 kama kayta nin, ñukataka apunchik Jesus nishpami purinkuna, chaykunaka mana tukuykuna hawapacha Dios mandakunmanka yaykungachu. Ashtawanpish hawapachapi kaq ñuka yaya munashkata ruqkunallami chaymanka yaykunga. Hipa punllakunaka achkakunami ñukataka apunchik Jesus, kanpak shutipimi Dios imanishkata willarkanchik, kanpak shutipimi supaykunata ruhichirkanchik, chinallatak kanpak shutipimi achka milagrukunata rurkanchik ningakunami. Ashtawanpish ñukaka kankunaka mana ñukapaqchu kankichik, kaymanta anchuychik millayta ruraqkuna nishami. Kayka mana yangachu, ñukanchikka mana imatapish hawalla rimanallachu kanchik, manapish ni alli yurishpa. Ya Dioska chaytaka mana sakingachu. Kay mandashkapika nikunmi, ñukaka llakichisami nishpa. Mandak Dioska kay kimsa mandashkapika achiktami rikuchin. Ñukanchikka mana ya Diospak shutitaka yanga rimanallachu kanchik, yanga okupanallachu kanchik. Allimi yurina kanchik imata rimakushkata, imata nikushkata, imashina okupakushkata. Ñukaka mana sakishachu nin, ñuka shutita yanga okupaqkunataka. Ñukakanta mandak Diospak shutitaka ama yangamanta rimangichu. Riki imata nin, ñukaka mayhampish ñuka shutita yangamanta rimaqtaka llakichishataqmi. Tawkakuna nitukunchik, ñukaqa kaytaka mana yachashkanichu. Chaymantami kikin ñuka alli yurina kanchik imatatik rimaqrinchik. Ya Diosmanta rimashpaka ñukanchikka kashkata allita rimashun. Mana ñukanchik maypish kachun imatapish rimanalla kanchik manapish alli entendishpa. Ashtawantikka ya Diospak shimi nikushkatatik alli rikushpa kashkatatik ama imata mirachishpa parlashun willashun.
Jeremías capítulo 23 rimakun pandata willaqkunamanta paqta nishpa ichayta kay punllakunapi ñukanchikpi yurina kanchik paqta ñukanchikpis pandata willakunchikman chinallatik paqta chay pandata willaqkunata qatikunchikman paykunata uyakunchikman paykunata kasukunchikman chimbapuranami kanchik yanishkashina ya Diospaq shimiwan Dios mantachu mana kashpaka paykunapi uyaymantachu riki imatami nin Samaria llaqtapi willaqkunapish Baalpaq shutipi willashpami ñuka aqllashka Israelkunataka pandachirkakuna chashna mana allita ruraqtami rikurkani Jerusalén pueblopi willaqkunatapish mancharina millayta ruraqtami rikuni paykunaka waynayashpami purinkuna imatapish rurashpa umankunapishmi chashna rurashpami alliman ama pi kutirichunka paykunallataq milli kawsayta ashtawan yachachinkuna tukuy ñukamanta willaqkunapish Jerusalénpi kawsaqkunapish ñuka ñawpaqpika Sodoma shuti Gomorra shuti pueblokunapi kawsaqkuna shinami ninmi chaymantami tukuyta mandak Dioska chay willaqkunataka kashnapish nin Jerusalénpi willaqkunamantami tukuy Judá llaqtapi kawsaqkunaka mishkishimi hayaq shunqukuna tukunkuna chaymanta paykunamanka Ajenjotami kutichigrini yelwan chagrushka yakutapishmi obviachigrini ninmi tukuyta mandak Dioska kashnapishmi nin chaymanta chay willaqkuna willashkataka ama uyaychikchu paykunaka mana ñuka shimimanta lluqshishka shimikunata willankunachu ashtawanpish kankunapaq yuyay samarichun llullakunallamari paykunapaq shunqu yuyashkallatamari muskuypi rikushkata shina willakunkuna ñukata phiñachikkunatapish paykunapaq shunqu yuyashkata rurashpa kawsaq chawan runakunatapish kikin yuyayllamantamari paykunaka kankunapaqqa sumaq kawsayka mana tukuringachu ima llakipish mana shamungachu ninmi mandak Dioska ninkuna ninmi chayshina willashkata kay punllakunapi maypi uyakunchik chashnami nikunkuna kay punllakunapi mana huchata rikuchinchu mana rikuchinchu Dios hatunta phiñarishpa llakichina kashkata ashtawan kaypi rikunchik ñallami Dios kachasha nishka llakita rikungichik nishkamanta verso 18 manta uriman kayta nin chashna ninkapaqqa paykunaka pitaq mandak Dios imata rurasha nikushkataka yachashkari pitaq paypaq shimitapish uyashkari pitaq pay imata nishkata uyarakushkari mandak Dios kachashka hatun llakika hatun akapana shinami shamunga pay allichishpa charikushka hatun llakika millaykunapaq hawapimi urmanga mandak Dioska hatunta phiñarishka kashpami chashnaka ruragrin chayta ruranka kamaka payka manataq alli tukungachu pay imata ruranata yurishkataka paqtachingataqmi hipa punllakunaka pay tukuy chaykunata ruraqpimi kankunaka pay imalla rurana kashkataka tukuyta yachangichik mandak Dioska llulla willaqkunataka mana ñuka kacharkanichu nishkamanta verso 21 manta uriman kashna nin chay llulla willaqkunataka mana ñuka kachashkanichu paykunamanka imata mana nishka nillapischu llullashpallamari ñuka shutipi willanaman kashpankuna ñuka imata rurasha nikushkata ñuka willakuqpi uyashka kashpaka ñuka willachun nishkatamari ñuka aqllashkakunamanka willanmankuna karka chashna willashpaka paykunataka milli kawsayta milli ruranakunata sakishpa alliman tigrachinmanmi karka ñukataka huchullapi kashpa rikuq Dios kashkatachu yuyangichik ñukaka karupi kashpapish tukuyta rikuq Diosmari kani ninmi mandak Dioska chaymanta tukuykuna yuyaypi charishun imatatik rimakunchik chaymanta yuyaypi kashun tukuy uyaqkuna kay punllakuna shamuytukunmi mayhampish ya Diosmi rimarka ya Dios mandaqpimi shamuni nishpa Diospaq shimita yachashun Diospaq shimita rizashun ama krichishka ama umashka kankapaq chay panda willaqkuna llullaqkunaka shamungami nishpa ya Dios kanta bendiciasha nin kayta ruri chayta ruri Diosmi ñukaman rimarka nishpa ninamun shamunga maytati ya Dioska bendiciangari huchapi millaypi mana kasushpa Diosta qariyashpa kawsaqkunataka shinallatak ya Diospaq shutita yanga rimana yanga ukupanaqa kampishmi ñukanchik manapish alli yurishpa tukuypaq amen chashna kachun nina tawkakunami uyashkanchik tawkakunami rikushkanchik congregación iglesiakunapi chashna kachun ninchik manapish alli uyanchik kay shimi kanisha ninmi chashnatik kachun chashna paqtashka kachun shinapish ñukanchikka alli uyashun imatatik ñukanchikka amen nikunchik mana imatapish ñukanchikka amen ninallachu kanchik manapish entendishpa manapish alli uyashpaka shinallatik ya Diospaq shimipika rimakunmi ñukanchikka tukuy imatapish orden peronakashkata mana maypish kachun ya Dioska mana muspachik Dios shukan 1 Corintios 14, 32, 33 kama rimakun chayta chinritik verso 40 pipish Dios imanishkata willaqkunaka willanapi imata harkarina kaqpika harkarinata yachachun tayta Dioska mana muspachik Dioschu ashtawanpish sumaq kawsaypi churaq Diosmi
Diospaklla kriq tandanakushkakunaka maypipis chashna kawsachunkuna. Verso 40 nin, chashna imata rurashpapish, ama maypis kachun ruraychikchu, ashtawanpish rurana kashkashinatak ruraychik. Mana maypis kachun imalayapish runachukanchik y a Dios tiurina wasipi, iglesia. Achkakuna nin, y a Diospak espíritu chayta yachikun, y a Dios chashna rurachikun, ñukanchik aycha munaykuna kaytukun. Wakin pikarin, mana alli espíritu kunapish kaytukun. Mana, y a Diospak huchayik espíritu, kayshina hatun llaki desorden taka, imapish bullataka mana rongachu. Chaymanta nikun y a Diospak shimipi, Tayta Dioska mana muspachik Dioschu, ashtawanpish sumak kawsaypi churak Diosmi. Chaymanta nikun, imata rurashpapish, ama maypish kachun ruraychikchu, ashtawanpish rurana kashkashinatak ruraychik. Chaymanta ñanishkashina ñukanchikka mana kayta chayta nishpa gentikunata krichina umanapi ñukanchikka yuyita churana kanchik. Mana gentikunata manchana kushichina, umana kashpaka manchanta wakachina, mana chayshina. Ashtawanpish y a Diospak shimita yachachun ñukanchikka yuyachina kanchik, animachina kanchik. Yachachun Diospak shimita. Y a Diospak shimita yachashpa paykunaka chikanchik tukunkakuna y a Dios mantachu mana kashpaka runakunallamantachu mantachu o aycha munaymantachu. Y a Diospak shutitaka tukuylayami yanganchik tukunchik. Maypish kachu mana alli yurishpa ukupay tukunchik. Asayachishpaka rikuy tukunchik chuskulaya shinapish ñukanchikka y a Diospak shutitaka yanga ukupay tukunchik. Ñukanchik ari nishkakunata mana paktachishpa. Y a Diospak munayta ñukanchik munashkashina truchishpa mana y a Dios munayta. Ñukanchik shimika shukta ni tukun, pero ñukanchik kawsayka shuktikta rikuchin shuktikshina kawsanchik. Ninchik y a Diosta riqsinchikmi, pero mana riqsinchikchu payta. Tukuy chaykunata ñukanchik yurishun imalayatik kanchik. Kayshina y shuktikshina ñukanchik y a Diospak shutita yanga rimakuy tukunchik, yanga okupakuy tukunchik. Ashtawanpish ñukanchikka imatata rurana kanchik y a Diospak ayudata mashkashun, paypakman huchuyashun. Shunku pakirishpa payta perdonta mañashun, kay kimsa mandashkata ñukanchik pakikushka kashpaka. Proverbios 18:10 nin, mandak Dioska hatun torre shinami, kashkata rurak runaka, paypakman kashpashpaka kishpichishkami kanga. Kikin ñuka mana kashkata rurakkunachu kanchik, pandarik hucharik runakunami kanchik, shinapish kutirikpi, shinapish payman willakpi, ñukanchik pandarishkata riqsirishpa, arrepentirishpa payta perdonta mañakpika, payka ñukanchikta chaskingami shamuy nikunmi. Amatik kungarishun, y a Diospak shimipi rimakun yuyachikun, ñukanchik ima yanga rimashka shimikunataka shuk punlla paypak ñawpakpi rikuririnami kanchik. Chaytaka San Mateo 12pimi rimakun. Imatapish mana yurishpa rimashkakunataka rikuchinkichik. Chaypika allita rimashka kakpika Dioska alli ningami, mana allita rimashka kakpika kantaka hatun llakiman kachangami nirkami. Mandak Diolla, perdonaylla, kanpak shutita ñukanchik kawsaykunapi tukuylaya yanganchishpa kawsakushkamanta. Shinallatik alliñanta rikuchiway pushaway, imalayatik ñukanchikka kawsanakanchik kanpak shutita allinishpa sumak yachishpa hatun yachishpa. Ayudaylla ñukanchik mana alli kawsakunmanta laduyankapak karuyankapak, shinallatak kanpak huchayillak shutita allinishpa tukuy imatapish rurankapak. Tukuy ñukanchik krinatami kanpi churanchik, kanka hatun torreshina kashkamanta. Shinallatik ñukanchik kanpakman kashpakpika kishpichishka kanata alli yachashpa. Jesuspak shutipi chashna kachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.